Odafo medase pa se abribia wonya mre edo afidie eto Adom TV wotwen me na asenkan na nhira kan enne soso no me ya ka kire o se madwene ho ahwabrabo mu din ahwabrabo de toto enua eba ho na no me kwakura bi ewo nweso ewo nkokọ abrem kwan no so na me kwakura ho no me kwaje asase ena me bo koko atodwe o se me ka atodwe won ti bi da ye ka atodwe a se odi koko aba ehefom na wo kura no na anyini na me kan be mfie enani ena me ko bo koko na atodwe ena me pe apafo wo hwe efu no so ena me kai koko na aso a me twa budie abrabo we mature with time abrabo we mature ye nyini emre so enti embrace every part of your growth processes and create them as lessons for your growth. Everything in life matures with time. Ababa yebo obia wabrabo be dimu asafata emra wunyini no. Na ye du ba bia kasa wo de wapo subemu, wapo kasemu, wapo empo eniyemu, je say wanyini ansa. Ye wo woni a wona nyini mfiemu, they've grown old. And the one year when you need a poor so they've grown up. Why now you? Have you grown old or have you grown up? Papa, you be to me papa 30 years, 40 years, 50, 60. But now one poor. They said, "Dia, and you need an swaba." But Chira say, "Me kotobo oko aba ebo atoje edeshe form." E me koko no enyini be mfie me nsa na fe me twa koko. Me nya so mfaso. There's a cocoa no, it matured and bore fruits. And ti cocoa na me ko dua no cocoa mpo enyini aso aba na ni pada sani. Wanyini ababen e na okasa eso. Ababen e na nyansa ekura wafi nkwada bremi se eso. Ababen na wonsa no adwuma eso. Ababen e na won ne ye eso. Eno na be kire se wapo ana oda so yakwada. Me chiro se bebre yanyini osem ye my birthday 25 20 18 30 35 unyini you've only grown chronically but you've stunted growth emotionally, mentally, spiritually and even emotionally. Bebre yanyini wanyini ye pa ba ofo na tinka mu a oye nkwada ofa ne kasa mu a oye nkwada ofa ne ye mu a oye akwada ofa no sunsum mu a oya akwada ofa ne kra esiwa akwada ketekete ntina wo brei panimu akran koda suba be da bubra enso bi abo na akwato amfama bi abo na akwato panimu se wotimi nyini wo nyini na wo pe kwan ya susum wo kra ene wa adwene na onyansa so be nyini aka abomu. There must be a commensurate growth process for your body, for your mind and for your spirit. You are not just body. There should be a commensurate. Make a commensurate to say, except what brabo a wubu no. So we need emfiemu a, na we need atinkam, na we need susum, na we need okremu. And you can say when you need wapo. Koko aba me share from sa na nyini ye. Won say duaba no e de ehini e share from. Ni hini do from e call from no, e na duana sori pagya ne mu. Enframa ebo, ensuo to, owi ebo, eno ma sa be no ma koya no wo so, na ogina so. And wafro ayedua kese a wo su kokọ aba metie sana brabo so tie be fa ni omem ebi wo hamfama bobo abrabo so ebi wo nso beto ago abrabo so ebi wo wia be show pa abrabo so ebi wo ade enye beto ebi wo ade won pen na bebo abrabo mu ni nyina ka ho ono na wanyini waso aba ja se wo nyini na waja wo nyansa atu ba bi ja se wo nyini na waja osusum no wokra to baabie na obosobo I am old and today wanyini a da di se wanyini e wo suban mu wanyini da di se wanyini e wo kasa mu wanyini a da di se wanyini e wo susum onyini bia na onyini wanyini a ware be kire se wanyini a wapomudin be kire se wanyini wanyina nioma a wota ahwe nioma a wota tie be kire so pani ana akwada wanyina adwuma a woyo no nsunsun so be kire so wanyina na so akwada onyini enkire macho
onyini enkyere tuturasem onyini enkyere sebe krono ene sebe tafra champion so manimu a enkwasasem a wodie no etimodne ne pese munja enkyere onyi akyere nyansa da montuo onyini kyere ahobrase onyini kyere obi a wo ahofama ne wodo enyini kyere wo a wodo abrabo asiwa amanfo hweso a wobubura ehunu se abrabo wo bu no ekoye yise wanyini apo wo panimu wo ye bema wo ye oba wo ye okun ne oyere wo ye obi a wo ye efra ho parent kwamben so na wanyini akodu se enkwada ben wo no ehwia bi foforo wo ye director obi ka director wo ye manager kwamben so na woni edi wachi na ehwe so ebubura na akoyie obi se wanka MP waka bodin nipa bi a wo hwe ne dai ka che se me ametiwe kwamben so na mebubura na obi ahwe so na ne ho aheha no na waka se me ho akwa we ma me ho atome che se wanyini na nsa onipa bi a wo ba abrabo so obeso aba wa ma se oba yakwada abri biara na onyini mfie so na nso mu de untimi nso aba enti abri bia de chi bia no hwe hunu se ade chi bia ma onyin foforo na nyini suban mu na nyini kasa mu na nyini sunsumu. There should be a commensurate growth process physically, mentally and spiritually. Then you can say you are aging well. Then you can say you are maturing. Maturity comes with emotional maturity. Maturity comes with physical and psychological maturity as well as spiritual maturity. And I bet you can say wapo. And then me ahwe bi as we make masa komu biom. E pese wo sin konwa na dey. Na bi sa senti ma pa ne sa ma po manyini. O pe suma no se na ba yemi dey. Enti mi manyini. Hwe ma brabo mu a ma po. Me po nyina ya ntare a me hye me dress fine. Me tika kase mu. Ye bobo me so director, archbishop, apostle, doctor, pastor, ni ye bobo me so. Na enso me mpo sunsun. About me so professor, manager, but me mpo won ne ye ni atenkam. Enti e ba no honam a manyini mapo, manya abodne ne sunsun ne atenkam de me yakwada. Se wotimi sori prekope. Na bisa on se kwan ben so betimi apo. O matenkamu, be sunsun ene empoma adwene mu. Ye nyina ehunu se suban we efa akire di akire ya ya brabo beye abadworo ebadwuboko. The entire year pinie a ye braba bom se bebre anyini hunamu epe hunyamu enyini na sunsumu ane adwene mu na atenkam de ye nyini ta to yakoto krane ya bro ye ho ani ye twa ho anu ani se ye koba nsa because ye nyini bebre enyini na make all the politicians ebinom won kasa akire se won ahia de akwa animu ba atenkam sunsumu nyansam no won ye nkwada hwasofo ni bi some of kind of TV radio so ya wo pani pa dead wo maje o sekanti wo kan sem bia keke wunyini wo mpoye enema sere wo se wo yokunu pese wo bepo na gya se makoye ho ade timi na me kura brabo wo de nyame gya se wo so wo ba na me na me ba entide wo nipa no nipa wunyini edum pempenso bia wunyini kosisa wanyini hunamu wunyini kosisa wanyini watenkam wunyini kosisa wanyini wanyansam wunyini kosisa wanyini osunsumu enne e ka se e ka bomo ase wanyini yie. You cannot grow physically and be stunted or deficient mentally, emotionally and spiritually. Untimi ka se manyini edum fie bi so na mo aye kwashako o wadwene so aye kwashako o osunsumu aye kwashako o watenkam e ba ne sa brabo untimi mu bra yie enne kro no aye bo no bebrebe ene ntro bebre aye die isa se abrabo no ye nyini enti ye nkwada anioma aye de ne je bebre ye emfa ho se ebenya obi. People who have not matured do things for their own selfish ends and care less about what happens to others. Can I repeat this one for you? People who are not matured do things for their own selfish ends to survive and care less about the effects on others. You are not matured. You are still a child when you live that way. Matured people do things taking into consideration the affections and the end result on others. Obi awa pobia oya ade a
o ye se ni susan so no ekoko obi e beba ne sen okura apo o kasa ne wo ya de a o ye se o yire ni beje ana empo e ma o yire abama bu panimo apo oni ye emo ehye obi nkuran o di na meka na ase enti ababa ye bo ye woni a wa apo ene woni a won poye de won poye won so aba woni apo no o so aba ti se kokko aba ye da hefom a anyini na me ka kire wo se develop physically, develop mentally, develop emotionally, and develop spiritually. Then you can say you are a whole person. Or something called Gasa. Bedroom you may de actually, Mamma Hawate. May that's say what I'm here. And yen Shramau, Mamena Thomas, near day, the producer, and a Weber Campedu, and a sound of phone because I'm bored the on also. Namim that camera for us. Well, Yam Rasha Miano, Unu Unyami, Entina.